Tugacana kipe ya Rwabutoni ni Mane Roda Sandra yewe barayikosora ya ekipe Arsenal kirabanda gikombe cha Premier League witwa Yagomboye Tugacana arabingana Sandra ariyo witwa kabisa witwa Kalfio yinjira mu kibuga ni nawe kabisa yononye ibintu hano David yavuga ati mbega bino bintu bibereye hano ku kibuga byo bari biki kabisa ati turanganije Arsenal kabisa gutaka igikombe cha Premier League Arsenal twabonye mu myaka iheze ni yayindi Arsenal kabisa bibandanya bigora cyane uwitwa Doze kabisa tereka Igitsindo cyo kugombora kuba wa kipe Rwabutoni Wanderers bibiri vya Rwabutoni Wanderers bibiri vya Arsenal de Gunners ariko urambere natibiri gusibana yisigaye yewe gaye urambere rikosa rikozwe na Gabriel Magalhaes n'umukinyi bita David Raya yewe Arsenal yayindi kutavugana papa ekipe Arsenal baraza ko papa karabaye ikombera kibura sindakubesha ikipe ya City gikombe iragitwara Tugacana kipe Arsenal bakora yewe ga Berechi nawe Arteta rirukanywe no mwaka ariko baramuhemukiye abakinyi biwe ariko nabivuze mu gice cyambere baramuhemukiye Arsenal kuza gusinda igisindo kimwe baramuhemukiye umugwi nka Wolves brother na ekipe yo gikombe ibuzuma 3 na ekipe ya Wolverhampton Wanderers nikibaho si football ekipe ya nyuma ekipe yo gikombe cyo kuzuma 3 na ekipe ya Wolverhampton urondera igikombe cha Premier League birarangiye twemera tayari birarangiye ungana Wolverhampton Wanderers karabaye hari urugabo ubona hariya mu bwugamo umengo ni yo ajya kari doga ati mwabantu umenga ni Justin Bieber Arsenal mwabantu mwe we Arsenal we are the winners we are the Gunners ako karimo kugira bazose kukumva akawina tukakazana gute cyane ko numvise baririmba ako karimo kugira bazose kukumva ngo we are the winner everywhere we are the Gunners ako karimo kugira bazose kubumva ririkazo bagize kubuzukuru babiri papa biekipe kipe Arsenal kabisa bararondera ko bakogomora Igitsindo cya batatu ariko nota kabisa bonga isaruko yamaze kuranga Arsenal baratugacana ari beche z'abamuteka sarikati nani kosa ryabaye baraduga Mane baratugacana kipe Rwabutoni Wanderers cya gatatu Mane baratugacana kipe ya ndabiheba ibarana yica reka turabe barikosora ndabiheba ndabiguhebera je ya baba ekipe ya Arsenal kiri umwe abantu ndabiguhebera ya baba ekipe iraciritse mwe abantu mwe wari wamukinyi wago umusaba ngo yinjire oya niwe bikize ikosa warikoze yewe ni wakoze ikosa Karafiori ikosa ryakoze umunyagoro bita David Raya mu gikinyi bita Gabriel Magalhaes Karafiori nawe yari bate ifrapi iramugwa ko nawe contre baro contre cya gatatu hano kipe Rwabutoni ariko yewe buena kabisa buena ariko baratugacana kipe ya Arsenal de Gunners Wolverhampton Minota kabisa sana ko yamaze kurangira Arsenal witwa Mikel Teta kabisa inkino zibizi kurikirana ariko arabona imirazi kabisa kuko nicyo bitimira vyo kasa amaso y'umugo bita Michael ari kiziramanye biri kubira abantu kuri kwimana kurahiye yewe Arsenal we kandi rero sha agize n'Imana mbe abakinyi bose bavunitse na ikuminariki iko yo ariko je no babara mw'abantu sifana Arsenal no babara Chifana Chelsea mugasi tarusi ikombe no babara arora ko shaka kurangira asasapfuye yo papa nagiye wabibonye yewe navyo urabona rangiza match umugabo we rangiza shaduta kubiswe rangiza match jahetse ya baba tayari rangiza match ko barayirondera yarangira reka kurondera equipe Atletico wazi ko Yagomboye ni bingaho rwanganyije bitatu kubindi ijya ne equipe yoyo
nayo n'amazi yigendera iyo baza ngo ni ekipe sinze Barca ndembe nyine sindakubesha baraduga ekipe hizukizira rya Arsenal umupira mace tayari mace inarangira habaye iki Kabiri Yesu akwise umuntu karto rouge kwa Kabiri Jesus kujya uje karto jaune ari muhaye aho amubereye imfura amubereye imfura kabisa Jesus atangwa kugwana kipiri mweseriye zambone difference y'amanota 4 igomba ihinduka isigare difference y'amanota ngahe abiri azosikara anga abiri kabisa urukino nuko rwarangiye umugwi wa Arsenal unganyije ndetse n'umugwi wande wa Wolves umugwi wa nyuma zamumbarira kabisa ariko Premier League cyo bwati Premier League nta brage ariko tugomba tunabigaruka ke cyane basore oya gusa umuntu agurishije equipe umukinyi bitega Gabriel Magalhaes n'umunyegori bita David Raya equipe arayiriye David Raya Magalhaes ahubwo si Magalhaes reka Axi wayibonye si Magalhaes uranyumvira ega Bonadic ikosa nini kwa Raya wabonye action ikosa nini gere kwa Raya nayibonye ari Raya yakoze amakosa pe bari kuvugana nuko urukino ko rwarangiye umugwi wa Arsenal batahukanye inota rimwe baguye buswi batanguje amazuru imbere ya Wolverhampton Wanderers ibitsindo biri ku bindi urukino rukaba rurangiye bose batahukanye inota rimwe haba ku ruhande rwa Arsenal inota rimwe ruhande rwa Wolverhampton inota rimwe Arsenal bacere mu mwanya wa mbere na 58 Wolverhampton na mu mwanya wa nyuma na mateka 9 iragira 58 irangije kuri 58 oya amanota 58 irese 53 uriko yiguriza amanota kare kabana papa geno ndabire uzombarira ni 58 points ndabira ni 58 kuri 53 58 Arsenal Man City 53 okay bivuze ko urukino City sigaranye ku munsi weje harasigara rimwe abiri gute City gatsinda sigarana hasigara yabiri kare equipe ya ntabwo tunakosore twavuze kare yuko igisima amatege agera kuri 6 yara amatagera kuri 4 difference bwa mbere 4 itara kino rukino ubasike ngo ati cyo 58 kuri 53 City gatsinda 56 kuri 58 nuko bimeze basore kiragiye ariko twinjira mu rukino nyine ndani nyezina turubonye gute muri make dukwakwanya ko mureka naseneje tuzobigarukako ariko tugenda tubicako tutababaza basore urukino mwarubonye gute muri rusange bona Robert hari ishe kure rwanjye kurumbonye match y'uno munsi mbonye Arsenal iri kuri rwo hasi mu gihugu mikinire kuko muri go gihugu ntibigeze bubaka ubwiza bwabo ngo baze kugaragaza ko equipe Arsenal yifuza igikombe mentalite munyari ya mentalite ya equipe Ike kinabona bwa ngikinira kino kwita kuba ari equipe muri Big Four gusa tari amatete ko rero igikombe cha Premier League uko muri equipe nka Arsenal urondera igikombe cha Premier League ukaza gutsindwa kuza kubuza amanota 3 n'umugwa wa Wolverhampton biba bintu bikomeye cyane biba bintu biteye isoni nimwe nakubwira ati buri amakrebe akoroka